kiri ambek lem sama lem ada ibu ko king tro makan anak-anak bendiri las ngalalas nyari teko sampun manu tak onto ngake onto teko mak beri belas abot tadi bini pabulai jenang kerokun le osnawati aneko an lagi tiga makin koni osnawati ujiya ki bulan tersalamat pojiya gile pojiya le nyari teko terbanyak olehna ceng makanan tiga le makanan tiga osna pojiya ki gula pojiya ki ajual teko gula manter teko iya Pak Madan adek gula osnawati adeko adek lakena tiga adeko puru oleh taloan adeko pada hati sana oleh bekto malam tada beto kai nyari mulai jenah ikan le pojiya ki gula pojiya ki le Apa kak? karena engkau segala datang le ada oleh teloan pun jawabnya Kudu mak oleh telur aja tak cukup di kabel aja. kan saya boleh 500 coba le Puh, di mas ya kabel aja jadi jauh kabel aja penarena. Tidak tak mendang ini di poroi-poroi aja kan? tapi kan buat tadi saya minta agang kok le Bahaya tu minta berama mungkin kalakuan ngabuk nih ngak jerani sering kau kabuk naga. tapi sokore sana jensa konek si penting berkat tak iya le Berkat muka berkata berama jadi mau berkat orang. buat minta apa Satya marah abule Siang jarang takut tak melaki musuhna. melia apa pokok abule terang-terangan kan kok emlaki ya osna Ongkuan apa kak? iya marah le mun kun perak minta abot denar bos aku tak betul engkau siap kan aku boyo gila Ya burung ku tak minta apa aja kak? Jangan mun kun betul melia iya se bareng tak parlo kak reken kok serong pusape malono apa Bu iya kan nyaman lek setiap parak bulan puasa
tugas sabuk nari yang ngarek betul betul osna. Punjak mau tak mengak jadi tak pernah tak anu jak. Iya marah minta apa buat dagang kok Maksud saatnya cuman modern cok kalampi apa kak? minta kalampi si arep berempah kalampi nak osna. Hah? Iya enjak paling larang paling mode tak nabok nala. Se 1 juta Iya lah sisa juta wae lah. papar lu aja camu songkok wale buat nak kurang manis kurang mesra makanya kan tak em laki ben orang laki caca nak kurang mesra ke orang laki Maksud saya mesra beremau kak. le nggak jerian Ya, iya marah laki bang. kalampi Iya, kadifa kan. bangkat mu songkok ni le Mayu Allah tak nabok pun nala. kalampi le emlian iya sekadito taki Bapak Madar setok geding ancur pesena teko rogi pesena teko tapi mon makin tak kira rogi boleh